Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yongeye gushoza intambara y'amagambo ku Rwanda mu gihe impande zombi zari zikomeje ibiganiro bigamije gukemura amakimbirane zifitanye. Muri Mutarama na Gashyantare 2025 Ndayishimiye yibasiye u Rwanda bikomeye arushinja umugambi wo gutera igihugu cy'u Burundi. Gusa nyuma za guhindura imvugo nyuma yo kuganira n'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda. Byagezeho ku itariki ya 27 Gashyantare abwira abadiplomate bahagarara ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi ku gihugu cyabo kiteguye kuganira n'u Rwanda nk'uko cyabigenje mu mwaka wa 2020 bigakemura aya makimbirane. Yagize ati: mu rwego rwo kwirinda intambara hagati y'ibihugu byombi, twemera gukemura amakimbirane binyuze mu nzira y'amahoro. Nibyo twakoze kuva muri 2020. U Burundi bwatangije ibiganiro hagati yabwo n'igihugu cy'u Rwanda. Kugeza uyu munsi u Burundi baracyiteguye kuganira n'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo ukemure ikibazo kiri hagati y'impande zombi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe mu cyumweru gishize yatangaje ko abayobozi b'u Rwanda nabo mu Burundi bakomeje ibiganiro, asobanura ko biri mu nzira yo guhagarika ubushyamirane hagati y'ibihugu byombi. Olivier Nduhungirehe yagize ati: u Rwanda n'u Burundi biri mu nzira nziza yo guhagarika ubushyamirane no kumvikana mu gihe ibiganiro bikomeje hagati y'abayobozi b'ibihugu byombi. Ubutumwa bwa Minisitiri Olivier Nduhungirehe bwateguzaga ko mu gihe impande zombi zakumvikana Uburundi bwafungura imipaka yabwo n'u Rwanda bwafunze muri Mutarama 2024 urushinja gufasha umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara. Ni ibirego rwagaragaje ko bidafite ishingiro. Mu ijambo Ndayishimiye yagejeje ku bakristo b'itorero Vision de Jésus Christ tariki ya 16 Werurwe, yashinje u Rwanda kuba intandaro y'amacakubiri ashingiye ku moko mu gihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka wa 1959 no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka wa 1996. Yagize ati: murumva mu gihugu cy'u Burundi twazaniye ibibazo mu mwaka wa 1959 bivuye ku byabaye mu Rwanda. Abakongomani nabo byabaye nyuma y'1996 bazaniye ibibazo n'ibibaye mu Rwanda. None ibihugu byacu bijye bibona ibyo bibi byose bivuye mu Rwanda, nabo nibakemura ibibazo byabo bareke kwinjira mu byacu. Twebwe mu Burundi nta muhutu nta n'umututsi, twese turi abarundi. Niba bo bayoborera ku bwoko ibyo birabareba. Ndayishimiye yavuze ko mu Burundi nta muhutu nta n'umututsi mu gihe ashinjwa umugambi wo gushaka kurimbura abanyekongo b'abatutsi afatanyije n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994, ingabo za FARDC ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yagaragaje ko Burundi ngo buri mu bihe byiza ngo kuko noneho isi yakanuye ntikigendera ku mabwire ijya kwirebera ibiri kubera muri Kongo. Abwira abakristo bateraniye muri urwo rusengero ko iki kibazo gishobora kurangirana n'iminsi 40 y'igisibo. Yongeye gushinja u Rwanda kugira umugambi wo gutera u Burundi, gusa ngo ntibizakunda kuko zifite ingabo zigaragara n'izitagaragara. Yifashisha ubutumwa bwo muri Bibiliya mu gusobanura ijambo rye. Yagize ati: erega ngo ibyo barota ngo baratera u Burundi ni ibisazi, njye mbyumva nk'ibisanzwe. Numvise bavuga ngo urumva ngo ingabo z'u Rwanda zirakomeye, iyo aba bari bazi nanjye ingabo mfite, ahubwo se bazimenye bate bataganira n'Imana ngo ibereke. U Burundi bufite ingabo iziboneka n'izitaboneka, burarinzwe pe. Ndayishimiye yavuze ko muri Kamena na Nyakanga mu mwaka wa 2024 Imana yarwaniriye u Burundi mu ntambara ikomeye cyane, kandi ko no mu migambi y'umwanzi ubutegetsi bw'igihugu cyabo butari kurenza kwakira k'uwo mwaka. Ngayo amagambo Perezida w'u Burundi yatangaje mu rusengero, amagambo yagashoza ntambara agaragaza ko noneho yiteguye guhangana n'igihugu cy'u Rwanda mu gihe mu minsi yashize yari yagerageje guca bugufi avuga ko ibiganiro birimbanije hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, reba munsi y'video maze reba hano handitse subscribe, ukanda tujye tubana umunsi ku munsi makuru n'ibyegeranyo ucukumbuye. Iyi ni Ibyegeranyo TV Rwanda. Nge ndi Theogene.